thia tu te le ngai thla tu te chibei le vek ule pastor bel fang le nula pakhat chun zom na lan ruk na ilo chia tran le nga lang CFL ming thangan thiam takin alo sa hler lera zote ril ru chu ne ngei mai chuti lai chuan khuan him ruya ro ta tu ni om takin van sanga chuan chhum dum a in thua tup boka zote le buanga chu man mo takin a in khal ho ve ta a zote le buanga chu ro in anan hlek awangin hu hluamin inan thlenga zanri ei an lo pe diam to awangin chungin khom nei turin an lo ngak thap boka chungin khom chu zote pa puchunga chuan mangin atuk maya an fapa ms a thi cham an man dan tur te po asoi boka zote pa chuan kandin mun hi heti hi ani a ms lungpo real lovin arang thei angin phun tum ila chumi nuwa chuan mama po nupui nei zairel ve to meila inu nen chuan a tha in kan ria a ati chara lungphun ma ema mo han nei le ngal mai chutlang te po in mindem lutuk theya dik tak chuan mo mel te po mu ve kan chak to ani ati zui bo bowa zote le tluang te chuan apa thu soi chuan thithiam hle a zote anupui ta na an lo oruk em lian te a soina ani ti po an hei hek lo zote chuan tuni ni kha chung vela athil to na wangin ril rufim po alapu mei theilova a hol him khan engwanga sangte chanchin thil talo mai nge ani ti te chu ama a in zota sangte chanchin soi mei turin khati lai khan adam lo awangin chan na alamu thei mei bik si lova apa hi athil tum to a chuan tumru angreng tak ani a ama hnial zonga malak chi ani lo zia a chiang hle bok tuang te le zote chu anin melton seka apa tu soya wang chuan luang te po aboi hle ti amit menga tangin ria thei bokani choi kham chuan thenrual tha in leng an nei traka zote rong bol na le abial op chung changa kauran member le omzat te khutlang nun phungtlang puite an zota an zona zong chu zote chuan thiam le ngai nom takin chang zela zandar kwa lo rik chuan in leng te po in trin zai an rel ta a zote po muturin in bo sei meka luang te in au zote chu berusar sarin kanule pa hi kan thil vek lo me don em ni ang ti in rona zote chuan niri love hei lian te po nak tu kan hun man na tura po abik takin an lo som diam ani a boruak kan ti che zo pal theya ati awangin an ngoi tari a mut muna zote chuan sangte ne na ain ton dan le thilkal dan danglam chaklu tuk chungai tu in angai athalo leka bible po isakan anupui rebeki awe khan muna a amangai ngal ve tho dan te jokopan rakeli amangai dan te ngai tu chuakin voi khan muna a sangte mangai ngal mai chuti swalu tuk lo ni in ein reboka ama ero chu mangai na ti omjia ero ria thiam har ati hle mithiam theologian ani a pathian mangai na thuk zia san zia sei zia le zau zia te alo soi fo to a tuna amel riat thar nula le tlangwal in mangai na hi engtiang takaril nge ani angai to chuak thiam mai bik lo ani zote chuan pathian mangai na ang thovin nula le tlangwal in mangai na po tongkam khat maya soi fia chi ani lo ti a chiang ta viawa science jirmi ten mangai na hi rilu hiat na tanga lo om ani e anti a chu po chu la fia zo chuang lo rilu hiat na thazam chu engtia kan nei nge zona top thailo ala piang don chau zokani mangai na hi mishing a om hiat na jinga tel ve lo science le mathematics dana adik na tak cho thailo mu thailo ama ero chu chan thei mishing nun zong deu tho thunun tu ani si a mizoten mangai na kan ti hi grik ho chuan chili la in an then sang du a thisen zom puite mangai na storge thian in mangai na filia nulat angwal in mangai na eros pathian mangai na agape hetiang in then du ma se mangai na omjia tak chu chui chuak zowin a chuang lova an thil fiat na te chu chhol ti hal tok chau ni in a ria ani zote chuan nula le tlangwal in mangai na hi engtia lo om nge ti soi fia tum ai chuan alo lan chho da na tangin ani na zirta ila fia zok in a ria a romeo le juliet ithon thupian nu a thangthar te jinga zui tu an tam to dan te angai tu a papa khatin khorina atunu mangai na awanga famta len pui tu thalai te ne na athu soi thalai te u ngai zom pakhat ringota in ring lu hatlur su apoi thei zia chu in ria thi ati te re chuaka mizo thon tu a mangai na van doi chanchin ngai tu zuin thangzoran abian nu lan hiangi ani thei talo
rilru nalutukin anu artui chumsak ase ke zolova atopa lunglengin athita hial ani ti te chu angai to neuwa heng mi te a hi chuan mangai na chu athim zongin athoka mangai na le thi na chu ain zom tlata anni tan chuan mangai na chu thilnun rong berni in a rebok chuti lai chuan mangai na atha zonga mangtu te chuan an limpuya ne na an chan pha hial ti te ngai to in pile puten du lo te ne na khuang choi ai chuan du ber te ne na barhalai an thlan jok thu an soi te chu dikle in a reboka England lal Edward pani na khan nu thoi pasal pani lai nei to Wallis Simpson wanga lalukuma chan pha dan te an ram dana lal te chu Church of England ko khan ho tu lu ber ani hala wangin ko khan ho tu berin nu thoi nei athian lo awanga lalukhum chanta ani thu te angai tu zela Jacopan anupui rakili lo nan kumsari meu apu laban hne na thokin thlale ni sen san hoya berama veng ti te kha kumsari chung kha mangai na awangin ni reilo te angin a hria ti te Bible in asoite chu angai tu zela anni atang hi chuan mangai belte nen chuan hriom tin re ngi hlim takin tur chho the ani ti a hria a tuna sangte ne na andin mun khir tak po hi chutiang ang mangai na chu ni ve thei se adu hle ani zote chuan mangai na lan dan chin hi atang hian mangai na omjia chu hriat fia thei deuh ruai thein a hria a man thiam lo chuan lungai na khur thuk taka lu na tra vong tir tu ani a man thiam ero chuan limna top lo pe thei tu ni in a rebok tiko polan mangai na omjia asoi fia na kha nula le tlangwal in mangai na atan mangai na omjia hril fia na thatak ni in a hria a khumatanga tho chuak le in korin thon khat bungsom pathum changli atanga chang sari chu uluk takina chian non le ko kowa mangai na in ado thaya ngil anei bok thin mangai na in a I sik lova mangai na a in fak lova a uang lova a chemoi lova ma ni ma asial lova athin urdu lova sualama angai tu lova fellona alom lova thutak ero cholom pui thina engkim atwa rama engkim aringa engkim abeisaya engkim atwa chuak thin sangte ne na an mangai na chu pola soi ang taka mangai na ani theinan khumchunga thing thia tong tra in pathian hne na adila jinglam dan hi vela chuan tui takin am huil be theita ani zanlama mut amu thalo wangin zote chu jingdar sari vela phakdeu chual hina tho chuaka tlongte chuan thingpui lo pe watin uzote bazar kan ngai kha o thingpui in zo vele kan kal nga langa yang ati a thingpui a in zo chuan tlongte nen tlailama ei turvel ngai to in an bazar dun ta a andu to kan leinu chuan in lampanin anin khal hole ta a inan thlen chuan a u boral ta ma sathian nu malomi tinu fa po anlo omreng to a malomi hi durtlang damdoi ina nurse na thok ani a nute lam tuan thazet le mai fai wang mai ani a zote u ma sanen hian high school an kal lai atanga in ngai zong to ani a in nei te han tum thut thin ma se an nalama an training kwal vel nen ain nan bol thina wangin hunrem chang an nei theilowa chuti lai chuan malomi hian naw lo keng man reng to boxi a zote a pastoranem nge ani ma khan in nei turin hun le ni te anwa man fel vek to a boipuya po kum ni lai ani to boka ama iro chu zan khathil thu a ms a bol tak thut awangin thul lo theilovin anom juita ani malomi hi fel em maya zote te hi azom tha in che that an nei chuan mo ang main aron chevat vat thina chu wang chuan zote le tlongte te po hian unaw ang tak takin an ena an thlamon pui thin ani boipuya chuan kong engkima apa achun hle a zote nu phei chuan apa tel lai ang hlo ani e ti in a soi thina zote po in boipuya chu aduatin achom chei pe hle bok boipuya ten local don ti ariata wangin zote chuan no pang loma alei chi thum mum le motor lem chu phor ngalin an pa fa chuan an in om ta chot ani chundar som pani vela chuan chung khat leina le ma sathian local tur te chu an kim thokat to a pu chunga ten zote ta na an hual ruk liantei po chu athian nu nen an lo thleng ve to boka liantei hi aizol dc officer tlak na thokani a kokhana a in mangin thlai zai pola po an chuan vorpol takani zote chuan liantei chu thatak in alo dong songa atul ang te chu an thok za a an him tlang hle zote chuan sangtei le liantei chu aril lu ina khaikin vela liantei hian tin lo na le fel lo na pakhat ma anei lo dik tak chuan mi biang biak athiama lim mel pu sang reng boka pastor nu puitan po duai lo tak tur ani zong ama ero chu
sang te hena om angkha lian te hena hian om ve tlat lova chu tak chu zote lu te heitu po ani hun serte an man zo nu chuan choi ngal ani deuh to mai awangin choi ma in luang te le ma lo mi chuan zote chu thlan kalpui an du thu an ron soya lian te te po chuan an lo thiam hle a taxi la in boipui te nen an pali in thlan lam chuan panta a thlan an thlen chuan ms a thlan chu ni dang ang bokin a fai hlar maya ma lo min pangpar mo tak tak a chin te chu alo par vul chu boka thlan siam huna lungrem dan tur le a design tur te an soi lai chuan ma lo mi chu ein sum zo tangang lova chuak em hian a tap ta hom maya ms hetim maya mol milliam san hi kan latiam lo sin khongoi takin lo kirle ram ro o ti in tra la cham chuaka luang te po chuan oi ka u itel lo chuan chu ni man hi har kan ban te lul em tia lo zomin an tap du na ma lo mi chuan boipuya pon apa hi entika nge lo hon ang ti in min zot thina mo entin nge ka chan don le min vati ril hai thin tak em ma lom in nu fa in ka kalsan top lowang cheu ti in min tiam ani lom ni engati nge min kalsan le si ms dot isoi ngai lo kha khongoi takin lo kir le ro ti in a tap khurngar ngara zote pon in sum harati hle mai a u ms a chungchanga hi chuan amit tuya veng man ngai bik lova thlan sir dinglama chuan alo in ruwe ko renga zote chuan a u ne na an hun man dan te thui let in kong eng kima in koptlat an ni thin zia te har san na an to po a anin chandun thei zia te angai tu a tuna ero a u chu tan pui du viau ma se chan tu ro om to lo chan tlak ani to lo ti chu ein thil non mula da kar khat lai anom nu chuan in lama chu e tura an la nga hlom si awangin in lampanin an hole ta ani lan sari na sangte te pa fa po tluang takin jingdar thum vela chil char an thleng thla a maktak main tun tum chukong laka har san na atok lova jingdar nga athlok chuak tur an ni awangin airport lam an pan nga la airport an thlen chuan get pui ber chuan lo hong to a document poi mo te mu in airport chunga chuan an lut nga la alam ha de awangin a chunga dorvel ero in hong an lo om meu lo jingdar nga chuak ve tur mitlem an lo om ve to boka sangte chuan ei tura paisa changte in chu chuan ati har deuh huwa in a re bokani nidanga ajin chuan relakal he du zok thina thenten lim takarela jin chu nuamati zok ba ka thlona chuan hi nuamati vak lova thlona thlok chuak wan sang lama in vor chho lai velte thlona in chuma sut laya a ko deuh lok thin te chu ngaya anei thei meu lo jingdarli le achan ve arik chuan boarding pass vel po antifel diam to a darli le mini somnga a chuan thlona chunga an thuwang to ani sangte chuan pathian ven himna dilin aril ru in a tong trai mola darnga a chuan an thlok chuak fel theita a kolkata a dakar khat chuang lai an chola daruk le chan ve a thlok le tanin jingdar ko a chuan Bangalore Hindustan Airport a chuan an tum le der to a tuna chuan civil khwalzin mi tetana man tura siam Kempegowda International Airport tharnal le changkang tak chuan mang to ani autorickshaw la in Apollo Hospital bul hnai hotel a thleng turin airport an chhuah san ta a pusai lo chuan Apollo damdoi ina sangte entir phot adu awanga chulam chupan an ni a minute somni vel an tan nu chuan an thlen na tur Migali Hotel chu thlengin room an lut nga la room khana thleng lovin double room company omna chuan an pa fa chuan an om dun ta ani sangte le pusai po an tum hun an thleng ta boka an ha adam huaya anin bol fai nu chuan dakar ni lai an lo mu hi la chun chote an ei zo chuan sangte mamo thilvel lam turin an leng chuaka atu ka in entir tur ani awangin sangte chuan au phuril ru hle ani zan mut hun alun ni le tarenga chun lama mun hnem de awangin sangte chu mu hil mei theilowa apatea ero alu in lukhama then rualin anar ngal bur thaya apate nar hi chu angai nei to awangin ati boilem lo sangte chuan zote nen ain ton dan le engtin nge anom zelang ti te chu ngai to na sahle a amalam an in enin risel lo si a reilo te ain ton chungin tumni ngot ni khor helowin om san ani a pastor nu puini tak tak turin atlinangem zote hian tundin huna du viau angin langma se ama aya risel le fel zok tong ta se lung he san le mayangem tin lo du ve tak tak po ni se achung ten an du ve kherangem chung thil zong angai to chuan sangte chuan zote chu chan mei donia in khet na te aneya
chan tur anga a in da chin ngot po in thil ni thei ni in hresilo zote a amangai na athin lunga ku mum to chuan athi sen zungzam zonga zungkai ngetle to ti ria a chu mangai na ku mum par chuak tur chuan gong ala thui don hle in ria ani zote nen anin ton zana thingpui hanga pek laya tumlo dewa akut avon sak chot tuma aza zia kha an in leng pastor tlangwal mel thatak ke kora thingpui hanti buak pot mei chu ti tengai to in chechia a in ti lutuka aril ru anui le ver thin boka chung thil ho mai angai to lai chuan zan lai alo ni tareng maya sangtei po amuhil ve ta a jingdar ko a chuan in entir turin hotel an chua sana Apollo Hospital an thlen chuan mi an lo jinuai to a in entir tura lekha boy puile in tar chhurungot po reidu hle damdoi ina chuan North Islam mi nurse na thok an lo omve nuala ku kinula feldo pakhat chuan sangtei te mu chuan atlang mi pui ani awangin nel dovin arom penghal bora sangtei po in thataka lo chonin damdoi ina an kal chan te chu soi ve boka chunula chuan sangtei te mamo le tu zong chu boy pui zungin dar som pakhat arik chuan lunglam doctor thiam chung chuang Dr. Mukesh chu an muthei tamaya sangte in anopan lai atanga lungnat na nei to thu a riat chuan investigation uluk thei ang berati adua chu wangin ni thum lai po an omangai mei thei thu asoi boka ni chung chuan sangte nat na ni na tak re chuak turin investigation an di chhotangar ngara chung result zong nen chuan ani thum ni in Dr. Mukesh chu an mule ta a Dr. Mukesh chu a felin adam thluam maya pusai lawa phei chuan aringhal em ringot mai ani result tengun taka en nu chuan ati ratangin in enkol namumal tak in pelova apoi hle mai damdoi thlakhat ei ka pe phot ang chewa damdoi ei zo thlakat nuwa in ron kal le don nia chuta aji omlo ani chuan rang taka zai anga yang ti na soya damdoi ming chu jiak zungin damdoi chi chari laya chuwa chung damdoi te an lei zo nu chuan hotel lama an kil le ta ani atu ka chuan sangte chu university lama lut phei ngalin meche hostela om ta ngala ti tu tul ang te an ti zo chuan pusai lawa po chunudar thuma thlok chok tur ani awangin manmo takin hotel lampanin akir vele ta ani pusai lawa chuan sangte chu ngai to zui viawa atete atanga enkol tu ani awangin sangte tan hi chuan eng ma uyan nei lova ama ai ma in annu pikimi hian a chil zol emo ti tur ani le ngala hei wang hian sangte po apate te nu pa chunga chuan apang changin kong eng kima an thuzom ramatum bok thin sangte hian roommate Kerala lammi negathiam taknei fu lo maya ama Christian ani ve bok awangin anin komniang hal mai thei boka roommate Urmila chu mithiam takani awangin sangte chuan atangkai pui hle a Urmila hian ajirlai zo nu in IAS ni turin enjiak tlinga Manipur lama deputy commissioner na athok zak to nge ani class antan tak ma in student union lamin university alu tharte pualin fesar social ropui takin an bot saya hemi tum hian sangte po zai tura somve ani a kum masalama seminar rang an nei tumin sangte hi alo zai fo to a zai thiam an ti em awangin tun tuma po hian zai tura rol le ani sangte chula in fit tok lo viau ma se an somna za omati awangin azai ve ta a azai thiam mai baka amel le pianin ajir em awangin mi telom alo zwal bik hle ani he buna jirve mezo te po in sangte wang chuan noman ti pha in mizo ni anom pha le in an rebok tho tran tu alo ni chuan pastor zote po abial lampan turin ein akchuak vele ta a hemini hian state bus ein dei lo awangin kar chhon lam kal tur bus om lova motor rem chang ang chang chopin zote chu achuak ve top mai ni pastor tan chuan station rei tak chho san hi thil thei lo ani a mithi vui in nei naw hlan le ceremony rang khoi tur om ba ka committee nei angai deuh renga wangin anjin chu ave po hian ahun taka horam an du thin wa nei thlak takin kar chhon kudam bu faida tur TMB truck anang fu lo maya driver le handyman chu ani awangin zote po chon phur ve ta ani sangte le zote ai mangai na kong zo chu achuk chho tran hle a nimin lo ka in thri ani ba ka ni khat chu bi thudi in hlan na hun an nei nu in thena nga jule ta mei boxi chuti lain an khosak na mun ain anglo em mai le ngal sangte chu phai khopui khosak nom tin reng omna hmuna a oma zote ala vok ek le bong ek impo sop nuai kara lengin chu a khovel mu thei chun ani to ri mai si kum tluanga mangai na par chen dun tura
an lo in tiam to na te kha an vong nung dun reng thei angem le zote hi mi tum ru le nun tlang tak ne ma se fapamal ro lo tu tur ani to mai si a anu le pa thun hi ala ril lu na taka than khur lu tir chu du kherangem driver chuan lukhum phar hlai to khumin zanlama ache fu wak lo nge ameng sen room ul mai boka zo zia la pak khude ul lo reng bo kuwa ai du de reng awangin handyman chu driver nei lama a thut tira zote chu tuk vel bula thu in alo mu thle lop thin boka chundar som patni le chan verik chuan driver chuan handyman he na radio khazai tir ro le ati a hei hi all india radio lunglen ti chu lalram lian in hamte chuan alo pong tral maya ama saberatan lalnun moyan chui thang wala ti la sak chu an ron zai tira dinen tlai ta eng roi hnuaian mo an leng vel zeleng zong te chu ma se sui lungleng wal moya chuan mo o lunglen zai sa india aw ti la an sa chia chu zote po asoi har chiang ngei mai ril ru mi thla a sangte lo lang hala don ve ang mo adi ve khan chui thang wala aranga vai hi ti asak lai chuan ni eng te chu dul ruai na hria a sangte nen children park a thuro nu pa anga ingheng chia la an thut la ya uzote kamangai che asin ati lai le anui heri te chu abenga arinon le on maya ma se aniam theidon chuang em ni le tra ruai alo nom ta si ati lai chuan zote thinlung chu ati tui hne ngei mai sangte kamangai lutuk che nang chan che ka zuam mul lo ti in a phun sepa chuti lai chuan thingpui dor omna zo moi khuwa chu an lut me ka thingpui te ina an chol lai chuan driver chuan zote kalna tur le ti tur te azota zote chuan kar chon khuwa bial tu pastor ani thu te asoi nuala driver chuan animo ti in thingpui in man te chu aman apeta veka zote an pek lui atum nial po in kalman po alak sak du lova zandar saria kar chon khuwa chu an thlenga zote chu chau em awangin cho po eilovin amuta hala zote chu jingdar nga thovin in hnuai lama chuan a chuk thla a ama loka sangte ne na an thutna hun chuan mel zoka gitar po sangte in da dan ngai in alo la om thlapa chuti lai chuan lunglen na in aron man le thuta thingpui po lummei theilovin a thu thleng sei sangte ne na an thut dun na hun nge ya chuan a thu zoi ta nok a damdoi ina an omla ya sangte in har chiang manglova uzote ke zong itang katling lo ani karisel silo ti asoi lai te chungai to chuakin a boiru ang reng hle a thutna atang chuan tho chuakin sangte thutna huna tak chuan thingthi in ti tak mewin sangte ta na tong trai sakta a chutia tong trai zo chuan ama po aweng de huai buka zote an kar chon khuwa akir le na po kan ni lai alo liam le tarenga kar chon bial thalai sport meet an nei hun alo ni ve chia bok kar chon biala hian kaurhan pasari lai an omawangin khol khu atanga local mi khol panga lai zote po in thleng ve a bial thalai roi tu te hian an pastor tlangwal biak tak chuan mangtang ka in kongtam taka ma an son puina sa hle ani sport na hian puipa ber ani ba ka infiam na te po telve turin an ruata zote po in thalai te jinga chu nuamati in alim thei hle abikin thalai nula te lama zote hi atana zuala high school kal lai tleirol rol te po hian an pastor chu an sep rotui thei hle a an indem fiama an thimpui thei em ani sikul kal tur te po kongkwal deuh zok ma se zote chena quarter lamatangin ankal ram thin sport ni lo thlen chuan zote po chapzol thalai volleyball team a an telve a telve hrim se an du awanga telve chau an ni kar chon bial hian thalai sport meet hi an hlut hle a member hla te nu nei na thatak ani boka tuntuma po hian mit mang turin thalai zathum rual lai an pung khoma an BDO sangkima po in apur pui hle a loman semnan cheng sanga thong nge ani infiam na chu an ran chota a zote po apurin nuam ati hle mai zote team te khel hun alo thlenga volleyball court chunga chuan an lut beta thama khote zok atanga local ani awangin an jam hle ani ti an mel atangin riat theya bol an han beng tana an pastor chu rin a in alo che thei fe ani ti an mu chuan makan ti hle chapzol kholama chuan lung oya pate takte volleyball beng thang tak khelo om ve a zote nen chuan anin man hal le boka antinek neka ama kuma tuma ne ngai lo kha final an thleng tamaya final a chuan kar chon beng lai ko han nen anin tum don ani
laidar thumani chuan final kher tur te po ko chunga an kim thap to a in lama nu naw te po final end tur hian anon pungkhom na sa hle to ani in khel chu than chho hmal ani a players te po an tangin thei top an chu a en tu mi pui out hom po a ring hle zote po atangin a che tha chho zela bol vatur han zuang te hi net chunga darlor zok khopin a chuang theya an pastor in bola wok chuan mupui lom chuan au lo thina atopa chuan chap zol team chu champion pui tange nge ani an pastor talen nei that ji an riat chuan in fiam na lama po kal se khovel huap po alang thei tur ani thu chap zol ko tlang au pan a soi kha thudik ani zia an hu ve ta a chung kal sana pastor na athok chu an ngai san zol pha hle bokani hun le ni te aloliam zela sangte chukna po thachari lai aloliam ve to renga khovel ma son na chuan kar chon khuwa po na satakin ati dang lama pastor kwatara BSNL landline telephone bial thoi tu ten an ron da ve to a sangte te ne na thingpui an in na dor bul chia khan PCO om to boka zote chuan hun pui lama tangin an ho tu te le kha dong nol maya lau thong de pa an hon chuan Bible Society mun pui Bangalore Bible Society in khom pui nei na a palayata na an than thu hriatin na lekha alo ni a lekha achia zo chuan alim le a aril ru a sangte mu thei ngei a in ring hal bokani karle maya chuk tur an ni awangin zote po phur hle zote chuan achan chin chu sangte hril hlan hak lel to le a ma se class an nei lai ani arina wangin abe boingam ri lova zote hian telephone an nei nu hian sangte number chu anaw tuang te kal tangin pusai lo te ne na tangin anei diam to a anin befo to boka ama ero chu kwatara phone an da chu ko ran thil chawa man tura soi ani awangin zote hian sangte biak don chuan PCO pan zia thina sangte hi chuan a kwatara phone na aron be mei thin thung wantlang in biak na an man thina wangin lunglen thu soina hun ero an nei thalo hle a sangte po campus chunga phone man choya mang ani awangin ngai to na solving taka in biak na hun an nei ngai me ulo ni tlaidara vela chuan pastor kwatara phone chu ariral rala zote chu in chunga tanga chuak vatin phone chu ala thuaya arin lo takin sangte lo ni hlo maya makpo ati hle sangte chuan nui har pa ina ngai jia thu te alung len thei jia te chu asoya tin nimin lewu in lama ahun man dan tlang pui soi boka zote chuan sangte thu soi zo po hak man lovin thil pakhat soi lok tur kan neya hei kan ho tu ten karle in rin ni le pathian ni a BSI in khompui Bangalore mang turin kan hu tu ten min ron thlang ve lo maya ati a sangte chuan oi tak mo kawan lom ti pa en alim lu tuk chu re chula pona phone mang ve du midang te chu aron hoi thap nge ni zote chuan thotran hi kan la cha manga bazara ma ni du zong le ni atan hun min siam sak don ani oma hemini hian i man thengem ati a sangte chuan field work tura khopui kan chhuani ani a amaro chu kan hu tu te kalo dilange itan te chuan ka program zong ka cancel ngal ani mai ti pa in lim takin anuya zote chuan sangte siktui lon kirma lo chuan itan rin turin ka intiam to a kanun na chalin ka tiam non le ache kamhangai na chemin hret pui turin khwanu ka thlang to ani katan chorin turin min tiam ve them ti ina zota sangte chuan uzote khovela nalro pui berfanuni ai po in ikiang chaw hun man hi ka chak jok thina sin kamhangai du tuk che ti ina changa phone mang tur dangin an nga ve thup si awangin anin biat na po chu anti top zui ve ta a thotran tlaya chuan zote po ai zola om le awang to a zote a lo phei ti lian te in riat awangin a thian nu zorini chu zote beturin atira zanri ai kham dasari vela zorini le zote chu komthlang vranda a thudunin anti ti mala zorin chuan hei pastora nem nge iloni ve ta boka in nei zairel te hi athato mei lom ni ti in zot phong maya zote chuan marin hemi chungchanga hian pathian kaloron fo to a ngun taka ngai to in i thian nu lian te hi kaini tan chuan phu lo nula fel takani ti po ka hria ma se nupui tur ang zong hi chuan kalo en ngai reng hlei nem ti in thiam takin changa zote rilu a hriat nu chuan zorini chu a ho vele tamaya zote chuan anaw thang te hne na Bangalore lampana a chhuat nuwa sangte ne na an chungchang zong chu anu le pa soi pui turin a hrila au thu ang chuan luangte po in alo soi pui tange ya puchungan sangte le zote chungchang a hriat chuan angai dan anita ho lo maya
Zolian sang a chuan kan thu te nil vengam to ni mo min te jak don hle mai ti in ein tho saku kuk maya heta tang hi chuan abiak tong zo to meu lo ani lian te hi nula fel tak ani a zote an anarti a riat nu chuan ama lo hel reng tu college lecturer pakhat nen chuan thlanga nu a an nei ta ani lian te in pasala nei nu chuan zote pa thin rim po ajia om ve ta chuwa pathian rem ruat ani lo aniang ti chu pom thiam ve ta ani thole ni tu kalo thlen chuan ai zola tanga palaikal tur mi som panga chu jing daruka bus station an kim thap to a daruk le achan ve arik chuan Bangalore kal turin silchar lampanin an chuak ta a ole kha zong kha nire phot me ro se chun zom tur